Так, 2022 yılғы oyunlarda altın medallar atkan Rossiya sportçuları devletten 4 milyon akşalaşak. Oho, ağzınızı tutup papetim. İdeyi bit bu. Стоять, Серовьев! Стоять! Стоять, я сказал! Стоять! Смирно, я сказал! Смирно! Не надо, смирно! Senin basına ot gitti, ne işe verirsin bunda? Tibe adamında 4 milyon akşa veren diseler. 4 milyon? Kim 4 milyon biri ya? Sineste, yangalık işitmedin mi? Hatta olimpiyadada altın medal atkan kişiye 4 milyon akşa verirler. Da, вот bir İrenem, anlatsın, money, и с тобой до свидания. Ничек со мной, Соробьян! Эй, чемпионы! Ой, награждение башланды ақырысы. За аренду коньков кто будет платить? 4 миллион келіп тұрсын да төлейбіз. Да.